Giler. Gon. Ermiš. Raduljica je visoko i prejako na našu sreću. Jako loš napad turske reprezentacije. Ovo mi je postao ono što, odnosno Giler, ono što niko nije mogao da uhvati. Bogdanović. I Gon, 1-1. Bogdanović ovo probija! Ovako nešto nam je trebalo. Kakav potez. U posljednjoj ovoj četvrtini na ovu agresivnu odbranu koja je počela negdje sredinom treće četvrtine, pokazali smo određene slabosti. Uspjeli su Turci malo da nas izbace iz nekog dobrog ritma koji smo imali do tog momenta i praktično ova petorka koja je rezervna petorka uspela je da stigne našu prednost koju smo imali. Evo ponovo sad laki poeni za Gilera, ponovo problemi kod pick and roll odbrane. Ali Bogdanović sada za 3 poena, evo ga, 5-0 serija, Bogdanović. To je moj stopstvo, prosto njemu kao da su potrebne ove ovakve utakmice, takmičarske kada treba da se reši fenomenalan Noni Simonović, onoj utakmici u Francuskoj protiv hrvatske reprezentacije, 64-61, 5-0 serija Bogdanovića. Sada nam treba odbrana i evo je Bogdanović krade, otvara se Marković. Marković ide, pravimo seriju i opet vođstvo. 66-61, 3-32, reaguje Nataman i dobra odbrana, dobri potezi u napadu Bogdanovića, pa onda ovo osvojena lopta i evo Tajvan. Lično Kalinić. Kedi Osman šutira slobodno bacanje. Prvo je promašio. Ovo drugo pogađa 66-61, 3-20 do kraja utakmice. Ponovo pokušavaju reprezentativci Turske zonskim presingom, malo da nas poremete. Vidimo da li se vraćaju u zonsku odbranu, 2-3. Stefan Marković. Bjelica ovamo ima mismeč, ali Arfan u odbrani Raduljica, pa onda Kalinić ispravlja ovo. Fenomenalno Bjelica. Bjelica je poentirao, ali Kalinić je odradio glavni posao kod ovog skoka u napadu. Zaista imponuje želja igrača. Malo pre Kalinić napravio jednu grešku pravići faul na Osmanu. Sad je jako bitno odigrati s puno koncentracije, pogotovo u pick and roll odbranu. I ponovo greška u rotaciji sa strane pomoći, odnosno Bjelica je kasnio i Ašik je primio suviše blizu loptu, suviše blizu košu. 68-64. Bogdanović. Za napad ima još dosta, još 12 sekundi. Bogdanović očekuje Raduljicu malo više da mu malo pripomogne. Povukao je 2 igrača, Raduljica, Ačik se vratio, ali dobro udavanje za Markoviću. Kakva lična greška. Kakva lična greška. Nesporska na kraju. Da, nesporska lična greška. Pokazuje odmah Preličić da ovo nije hteo, ali ono što je uradio sasvim razumljivo, dosuđena nesporska lična greška. Evo. Praktično je gurno sa leđa i Marković imati 2 slobodna bacanja i lopta će biti sa strane. Sad je jako bitno u ovih posljednjih 2 minute 20 sekundi da odigramo pametno. Veliki problem je i što i Marković ima 4 lične greške. On je naš najagresivniji odbrambeni igrač. Novo izmenu u turskoj reprezentaciji. Kedi Osman odlazi na klupu, vraća se Čenkakjol. A Stefan Marković još jedno slobodno bacanje. 68-64. Njegovih 11 pojena za 3 je šutirao 2 od 0. 5-6 za 2 i ovo pogađa. Dobro je da posle nesportske imamo i loptu sa strane. 69-64 vodi Srbija, 2-20 do kraja. Šteta, 6 slobodnih bacanja, uzastopno smo promašili i bili smo zaista u poziciji da imamo mnogo veću prednost u ovoj završnici utakmice, da smo uspeli da pogodimo sa linije slobodnih bacanja. Bjelica, pa Bogdanović. Evo kako su ispratili
Miloš Teodosić i Nemanja Nedović. Ovu novu trojku Bogdanovića. Bogdanović posle dugo samo 2 poena, ali preuzima majstor stvar u svoje ruke i napravi odličnu seriju. Srbija vodi 72-64 iz teške pozicije, za što nije pogodio. Raduljica za Bogdanovića, Kalinić se otvara, pre toga se oglašava sudija, a publika je nagradila pauzom ovo što smo napravili malo čas. Međutim, pre toga da vidimo Ergin Ataman u žestokom obračunu sa našim sudijom. On je prekinuo ovaj praktično naš kontranapad, ova 3 poena se neće važiti, s obzirom da bukvalno Ataman je ušao u teren, reagovao na ovu akciju Akiola, prethodna akcija Akiola koja je završila sa onim promašajem, tražio je faul. Evo, upravo ćemo sad vidjeti. To je ova situacija. Zbog ove situacije reagovao trener i okrše Marka Juresa, Ergina Atamana. Sudi se trojka na ovoj utakmici Aleksandar Glišić, Beograd i Uroš Nikolić. Nemanja Bjelica 8 poena, 1 od 4 za 3, 2 od 4 za 2 i prvi put je na liniji slobodnih bacanja. Pogađamo. Nova šansa da se odlepimo, čekamo tu loptu sa strane, a čekamo i nove izmene u turskoj reprezentaciji. Promenili svih 5 igrača, vratno ljud. Da, zbog ovog. Ali ja mislim da je bilo mnogo više utakmica u Turskoj na koje smo možda mi mogli da se žalimo nego on večeras ovde. Gotovo, neverovatno šta je sad uradio Ergin Ataman i ova, da kažem, provokacija i ovakva reakcija na to njegovo nezadovoljstvo. Dobro, ima razloga se ljuti ili nema, to je druga stvar, ali prosto nije bila niti utakmica takva da je morao ovo da uradi. Dobro, nastavlja se sve to, minut 30 do kraja, Ermiš vuče, pa Giler, Kedi Osman se vratio na parket i kompletno nova četvorka. Aldemir, pa onda tu ništa. 3 sekundi za ovaj napad, brani se Srbija. Stefan Marković, 74-64, velike sada to prednost za našu reprezentaciju da pobedimo na ovoj utakmici. Ako je i tradicija važna, važna je da je odbranimo trofej osvojeni prošle godine. Bogdanović je faulom zaustavljen. Vidjet ćemo samo da li će tu biti 3 slobodna bacanja. Bogdanović nastavlja svoju seriju u 4. četvrtini, zaista je povukao onda kad je bilo i najpotrebnije. U ostalom ove utakmice i služe da igrači nađu svoju ulogu. On sigurno je jedan od igrača koji treba da bude nosioc igre i koji treba da rešava utakmice kao što je to i činio ove godine u njegovom bivšem klubu u Partizanu. Ovo je njegov 13. poen. Eto kako odigrao ovu četvrtinu. U nju je ušao sa samo 2 poena, a onda ona fantastična serija i ovo mora da se isprati. Ovo mora da se isprati. Miloš Milisavljević, igrač Belivaša, Spartaka iz Subotice, koji je odlično odigrao 2 sezone za Spartak i koji je odlično odigrao ove sezone za V reprezentaciju, pa je stigao, eto, i taj poziv kao velika nagrada za ono što je do sada uradio. Evo ga Milisavljević. Sasvim očekivano, jako sportski. Stefan Marković predaje za Milisavljevića. Milisavljević povratno za Markovića. Marković uporan da se Milisavljeviću napravi ta pozicija za šut, da bi on poentirao i upisao se. A onda Raduljica zaustavljen faulom. Bio ovaj momak na, mislim na Milisavljevića, bio ovaj momak na pobjedu Partizana, odradio jedan deo priprema i prošle sezonu, dakle, u Spartaku odigrao odlično. Raduljica. Vuče najefikasniji protiv Argentine, ovo je njegov 11. poen. Sada Bogdanović i Katić, 2 najefikasniji igrača, a vreme je da se pozdravi kapiten Nenad Krstić.
Kakve sad ovacije sa tribina Pionira i svi su ustali da pozdrave kapitena. I znate već kako muku muči sa kolenom, a kakav igrač, to se još kako zna, koliko voli ovu reprezentaciju. Samo da vidimo Milisavljević, 1-3. Milisavljević, ali došli do faula i sada već kraj utakmice. Šteta što se nije upisao Milisavljević. Reprezentacija Srbije pobedi Beogradskog trofeja, pobeda protiv Turske 79-64. Turska se je predstavila po očekivanju kao vrlo ozbiljan protivnik, igrala svoju igru, probali smo protiv njih da ubrzamo, ali nije lako odigrati protiv Argentine i Turske u 2 dana u ovom pripremnom periodu, baš na isti način protiv Argentine. Imali smo kontrolu rezultata, visoku prednost, ali ono što je impalo, igrali smo stalno u istom ritmu tempu. Na kraju evo sada velika pobjeda protiv Turske. Ono što smo hteli s ovim turnirima, to je da imamo praktično 2 malo različita protivnika i u tome smo u potpunosti uspeli i to jeste najveći dobitak ove 2 utakmice ovog turnira i to je u ovom trenutku i najvažnije za nas. Naravno, sada do posljednje 2 utakmice uoči Svetskog kupa možemo da kažemo da reprezentacije imaju dovoljno vremena da pre svega urade analizu, da greške koje su večeras pokazali igrači da pokušaju da se isprave i da se radi na tome u narednih nekoliko dana. Onda dolazi do tog finalnog dela i do te posljednje 2 provere koje ćemo imati sa ponovo jednom atipičnom ekipom koja atipično igra ekipa Novog Zelanda, ali mislim da je to i prava provera pred prvu utakmicu koju igramo, čini mi se 30. avgusta. Bogdanović je odigrao fenomenalnu partiju u ovoj posljednjoj četvrtini kada je krenuo onu seriju najprve onim strašnim zakucavanjem, pa onda šut za 3 poena, a do tada samo 2 poena na kraju 13